Bueno, ara hem arribat a la Praia Siete Ondas, la primera platgeta d'avui. Quina calma, L'únic que aquí l'aigua pujarà, no així. Adéu, carinyo. Vaig una miqueta a l'aigua. Quina meravella de platja. Uah. I el bo és que, com sempre, som nosaltres dos i dos que hi ha aquí a la dreta. I ja està. Quina passada, no? Assau. Tome. Cuidado, cuidado. Wakuine mesi Sakwali konga malae Ineta sompete pishidine o Ante kumezada tome kapasi Wakuine mesi Sanemo Sakwali konga malae Ineta sompete pishidine o Ante kumezada tome kapasi Wakuine mesi Sakwali konga malae Ineta sompete pishidine o Ante kumezana tome kapasi Wakuine mesi Sanemo Sakwali konga malae Ineta sompete pishidine o Ante kumezana tome kapasi Esta é uma oferta do conjunto Quanon para Cornelinho, amigo do Quanon, residente na cidade deles. Estem a la boca de l'inferno. Uah, quina passada. Això sí que és una piscineta natural. No ha anat bé venir avui aquí, Quina passada. Ui, va, que arriba l'aigua. Uah. Oli. Que bé, no nada.